Naimbag nga oras yung amin papagayam kan kadrama at to'y manin asumang pa ito'y programa tayo, Love Letter. Sakbay nga rin nga intay, ipatangata ang ti drama tayo ita, ikatayo man pa iti gundaway, ama ibasa dagiti kablaw tayo. Shout out para kini Marina Bagkal, akanayon adumdum nga iti amin na programa tayo. Hi Marina, kumusta kan? Kastamot shout out para kini Leonora Bautista, iti Binalonan, Pangasinan. Kan shout out para kini Mary Ann Barre, Wono Barre, iti Damortis, Rosario, La Union. Kastamot makablaawan ni Ana Lorzano. Shout out mat para kini Jessico, agbiag dagiti Ilocano kunana ditoy. Agbiag dagiti batang 80s kan batang 90s. Wow, may saktitan kadagiti batang 90s. Kumusta kayo amin mga batang 90s? Shout out para kini Belinda Ramos iti Toronto, Canada. Kastamot na makablaawan ni Teresita Docosin iti Hong Kong. Ni Jules, wano Jules sa iti Taiwan. Akanayin mo't lang at dumdumnag. Makablaawan pa'y damunik palapos ijay tabok. Kastamot na iti inungutan na akapis iti puso na ani J.R. Palapos iti Israel. Nalaing dahi tang agluto, kumusta kan atin ko? Kan maudi ang kablaaw para kini Glenda Balog iti Israel. Pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanyak iti kaanuman. Manangalilaw ti ayat mo. Pinagay-ayaman naklagayam. Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay aktibiyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama ti surat nga intay kan biyagita kat nagkapo kini pagayam Zenya iti Isabela. Dahil surat kat naibasa tayon iti naminsan nga kinidaw ni pagayam Zenya ama idrama kumamot dito'y programa tayo to'y padas na. Iso mabalin anang ngaganan dagiti daduma akadrama tayo dahito apakasaritaan idi saan pay ama idram-drama dagiti sursurat iti Love Letter. Bueno, kastiman ti surat ni Zenya.
Dear Lady L. Naimbag nga oras yo, ilingadak lakuman itinaga na Zenia at taga-probinsya ti Isabela. Sigod na dengdengan ka iti drama iti radyo. Iso ang nagpaisuro iti anak ko, no kasano ti agsurat ita programam. Takayat kumat ng ibinglay to ipadas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. Agtawan na kita iti nasuro ka 50, at daanak iti duwang anak. Taga Bisaya sa Lady L, ngamnam amok ni Rosauro at taga Isabela. Kat naginayat kami nga rod. Kat gapotay ayatag unay, iso asimuro tag dito'y Isabela. Aging gaan na surusurok matan ti makaawat, kan makasaubasit iti Iloko. Kastoy man nga rod arugyak ti salaysay ko, Lady L. Senya, good news. Ha? Ano ang good news, Rosauro? Imanugot ni Tata Bantora pagpatakdaran tayo iti uray basit abalay tayo, ti bakante alote na. Kasta kaadi? Ay, mabuti naman kung kaanon. Wen, isa makapatakdar tayong matlangan iti balay tayo. Aramatin tan ti basit ni Ornong ta. Tano kayat ni Tata Bantor, oray no inutin ta na bayadan ti lote na. No lakit di tayo lako na. O sige, ganyan na lang ang aramidan ta. Tutulungan din kita, Rosauro. Magtitinda din ako ng kakanin. Marunong naman ako magluto ng kahit anong uri ng kakanin. Sige, Senya, sikati makaam mo. Ngam di mo unay bannugan ti bagim ha. Ang mga numarigatan ka mat. Huwag kang magdanag sa akin. Kabailan ko ito. Amok mo't kid da kabailam, tanagagat ka talaga. Kaya mahal na mahal kita eh. Bola? Hindi ha, walang kasamang bola yon. Isong arod asikog munti umuna nga anak ta. Taagin inay at talaunay, mahal. Rosauro, tama na iyan. Magmerienda ka muna. Wen, mabit lang tayo lansak basit to'y atop ti balay tayo. Anyaya ti mamerienda. Kamuting kahoy. Manain? O sige, mabit lang. Oh, pwede ka pala maturog Senya. Kasarsarita ka. Pwede ka pala maturog kunak. Paano naman kasi? Apay nakalkalapaw lang di naramid mo ang balay tayo. Akala ko ba? Yero ang bubong. Pero bakit pawid lang? Nagkaro ka mo na babae? Inyaramidan kayo lang arudan iti balay tagbalik ni anak ta. Agreklamo ka pa ilaang. Paano? Kinuha mo lahat yung ipon natin. Pagkatapos, kalkalapaw lang gayam ang aramidin mo na balay tayo? Sumardeng kan. Agyaman ka kidi ata inyaramidan ka pa iti balay. Sana kastoy ang makibalbalay tayo lang iti bakante akalkalapaw ni Mang Ambaw. Sinabi mo naman kasi sa akin, Ijay Bisayas, nga adda balay asang putanta dito Isabela. Awan mo't gayam. Sumardang kan. Di ka nagreklamo sa niya. Ti importante kat adda ti paglinungan na agtudaw. Sana masakduan ti agong tayo na agtudaw bayat ti pannaturog tayo. Rosauro, saan ka na naman ba pupunta? Akala ko ba maghahanap ka ng trabaho? Isong arod-arod mo harak tagsapo lang iti trabaho. Baka pupunta ka na naman doon sa may barkada mo. Magsusugal na naman kayo. Apay pakibiyangan naksen niya. Rosauro, malapit na akong mahanak. Aganak kalata problema aya day ta. Rosauro. Nagkadunga artem. Ha? Ay, Rosauro, sandali laang. Ay, mabitlaang. Ay, aray ko po. Ang sakit na ng tiyan ko. Ay, Rosauro, bumalik ka. Ang sakit na ng tiyan ko. Ay, aray ko po. Lalaki ang anak natin. Sana magtino ka na, Rosauro.
Anya ka matinsin niya. Kasla imbagam abalaak tako na mga agtinuak. Buti na lang. At dahilot na ng paanak sa akin. May mayatan ti mamaltot anang paanakken ka ngum ti mapantapay lay di ospital. Imbag di mamaltot, tamay kan lang iti sanga salup abagas sa tangdan na, mayatan. Magbago ka na kasi, Rosauro. Agsapol kan iti trabaho. Kasi may anak na tayo. Ay, unay kamutensin niya. Kan anak mo lang, kompormi na sasawon. Mabit lang, tinak mang palapal iti manok dita. Masapol nga agluto akiti at dadiguna kung na di mamaltaw. Tapno at dati masuso ta anak ta. Saan ka naman kukuha ng manok? Ay kumaka mo ditan na. Tinapatag at dati maigop mo. Ang sarap naman itong sabaw ng manok, Rosauro. Kung naktumot namin ka nga dati isang put ko manok. Nangalaan mo kasi iti daytoy. Nangabak kiti palawt. Ha? Nangabak di inutang ko alima agasot. Isungad na lang aro doon ti kwartak. At napay manok anayawid ko. Takukwak mo't lang ti manok anag kuripaspas nga inabak ti pinustak ang manok ni Mandeng. Ano? Galing iti sa bungan ang manok na pinakain mo sa akin? Inimimas munto pa'y. Oh, dadasuswan ta anak ta. Rosauro? Di kan sumana, mangan kakit din. Adwam ti kanam. Naimas day ta manok nga inabak ko. Anya nga nabag ka manan, Rosauro. Anya kayo matan. Apay nga kuskusitan dak. Anya kuskusitan, naglawag lang aro din anabak ka. Di mo lang kaya tagbayad iti abak mo. Isa ko na makuskusitan da ka. Talagamot niya may nakuskusitan dak. Imposible mo't niya na pulos ti panangabak ko Kat nagpipintas dagiti baraha. Saan da ka kuskusitan? Uray-rayan kayong topay. Naglastog ka mo't tayo. Si Kati lastog. Patayin ka man layan, ayip ka. Lastog ka. Ngamawan mo't gayam ti kabalam. Pa! Uy, panay ka muol ka na, Rosauro. Anya man ang daytoy na inaramid mo? Sumardeng kan ang maniwat ta mga numatibab ka. Ang hirap-hirap na nga ng buhay natin. Ngam kastoy pa'y aramidin mo. Puro problema na lang. Di ka na nga nagtatrabaho. Basagulero ka pa. Tapos sugarol ka pa. Sumardeng kan kunak na Rosauro kasi, magbago ka na. Maawa ka naman sa amin ng anak natin. Sumardeng kan! Makauba ka! Rosauro? Sakit lang aro doon dagiti kamol ko. Sumanao ka pa lang. Intun ko no. Pinanawan ka tapno at dagong gunam. Kasta ti aramid ni Rosauro nga asawa Lady L. Kanayon ang mapasubo iti gulo. Tanalaka nga agpudpudot. Nang runa no maabakan iti sugalan. Naglabas nga rod ti panawen anagan anusak iti sidong na. Kaya't kulaunay idinti agsubli jay Bisayas. Ngam awan mo ti pangalag iti kwarta nga ramaten mi nga agina. Tadwa idinti anak mi kini Rosauro. Kat tinasakit. Saan na tinungpal ni Rosauro ti Karina idi nga ikasarnak. Tapasig met asugal ti papapanan ti kwartana. Tunggal at damat gadan na. Nulabsen ti agsao, at daaminan kan kwa na abisyo. Katilangan pagyamanak, uray na laos ti pungtot na kanyak, dinakpulos disdiswan. Naglabas nga rod ti adu atawan, kat dadakkelan dagiti anak mi kini Rosauro. Nasursurok meten ti agsao iti nalintag nga iluko. Kat uray punto ti Ilocano, kat nairwamak meten. Gapo siguro iti kabayagkon nga agnanaed ditoy Isabela. Nanang, awanan ti papel ko. Oras siyak, nanang.
Nabayagan nga awan ti papel ko. Isoadyak lamay baga kada kayo. Tamo ka marigrigatan kayong nagtrabaho. Ala, ikagumak ti agdiskita rin ti paggatang yu kadagiti kasapulan yu iji pagkatalan. Mapanak tulangan makiraap nanang. Tapno addat ti matangdan ko nga igatang ko iti masapsapol ko. Oray siyak manong, sumurot ak tumatanggan ka. Anak ko, urayin yu lang ti madiskitarak Kabaulan mi mat ti makiraap nanang. Igatang yung tulangan iti masapsapol tayo diti balay ti matgadan nyo. Naimbaglakit din. Tanagnakam kayo nga anak ko. Nga ore kas di ti aramid ti amayo. Tano saan? Diyak laab mo noan niya ti aramidak, anak ko. Ayan, dagiti obay. Itala nagawid ka, ngam nabartag ka pa'y. Bibiyang mo ay. Saan mo tas sikatin ang daditi nyinom ka? Awan serbi ti pamilyam. Bagim laang ti amom apanunutan. Rugyan na ka di manan sunya. Ibagbagak lang ti pudno. Imbag pa'y dagiti anak ta, tanapandananggad. Tapno adda ti igatang da iti masapsapol da iti pagadalan. Di ka kadim asyan kadakwada? Dadakil damatan. Rumbang lang aro damang gada. Ay, Rosauro. Kaya't kung di maturog, di nakiriringan asan niya. Mala, maturog kalatan. Ipanak mo ti maturog. Nanang, adda na sobre ditang dan migin ni ading ko anapan nakiraap. Iso agim matang kami iti bagas kan si daan. Ha? Una nang, kompleto mo ti papel mi anagatang mi. Adapes sobra. Isagimatang kami ni tisidayan tayo. Ay na, nagnanagam kayo matan anak ko. Kaasi kayong aminin nanang. Iso kayat ko, tulungan da ka kanyading ko. Agyaman anak ko. Da kayo lang ti mang patpatib kanyak. Da kayo lang ti makagapo. Isung agan ano sak itisidong ni tatang hiyo. Sapay kumatagbali tumatlang ni tatang nanang. Nagragsak ko man, nagbaliw ni tatang. Saan tayo agsardang ay kararag? Asapay ko ma. Tagbaliw tumatlang ti amayo, anak ko. Oh, at amot na masama ka ni telamisaan. Dagiti agkab sa tinangisang put iti dayta. Kastaya. Imbag man tadayin sangpot da. Nanakam dagiti anak ta. Saan akaskan ka? Na, imbis sa may imas ko timangan ngam sumanao ka pa'y lang mat sa niya. Rosauro, di ka kadi agbain kadagiti anak mo. Dadakalan dagiti anak ta. Ngam kasta pala ang tinabangunan da nga aramid mo. Kayat mo kadi akas talatan ti makitkita da nga aging ga iti bumakit kung lumakaitan. Hustaon! Ibagbagak laang tipod no. Huston ko naklangarudan! Igawan nakidinitin na boy, tanay! Mabisina kaun! Oh, apekas na di panangkit kita yung kanyak ngagkabsat. Tatang, kaano ka ding agbalbaliw kayo? Ah, Sipod pa'y babasit kami akasta kayon tatang. Ninanang latan ti kanayan nagtrabaho. Idinto tada kayo. Kanayan kayo ti sugalan. No damot trabaho yo. May busada agos ti kwartayo. Umapal kami kadagiti kaadalan mi. Ta naggagat. Kan nagsisingpet dagiti amada. Kuma, kasjay kayo mat tatang. anak ko, urag sugsugalak ta saan kayo matapin ang panawan? Napatag kayo kanyak nga anak ko. Aping nga ro da kanayan kayo agsugal. Kanayan kayo pa anabartek nga agawid. Urag sugsugal ka naging inumak. Ta saan kayo matapampanawan? Saan kayo matadangdangran? Nakita yung ka din na dinangran kayo nga giina? Saan tatang? Saan tatang? Gaputa napatag kayo kanyak. Agbaliw kayo ka mga roden tatang? Uwan tatang, agbalbaliw kayon. Tapno saan mat akanayon analiday ni nanang. Takayat na, saan kayon nga agsugal kan agbartek tatang? Rosauro,
Nangag ko aming imbagbaga dagiti anak ta ken ka. Senya. Naimbag pa'y dagiti anak ta. Takabailan da panunutan day ta, nga uray na ganus pa'y laang ti panunot da. Ngam si kamot ta. Nakangagak lang arudan ka dagiti anak ta, ng pasaron man pa'y laang mait. Tapno agpanunot ka kumamot tan Ay, rumarak bet. Ne, papanamanan. Itayan daan pa rin. Nagpartida ka no iti kaldeng. Anya, tumabuno ka manen iti kakasta. Kalpasan na, nabartag kan tumanen asumangpet. Agawid akmat ladagos. Daanag mo na ya. Kababain mo't kanyang pa rin nga, no jak mapanitawis na. Pangaasim ko mga rod ta saan ka rin agkibkibor ijay. Amangan no kakamkamuol kan tumanen nga agawid. Awan apulos ti panagbaliw ni Rosauro. Aging nga naglabas ti ato atawahan. Ingkagumaan dagiti anak ko tinakalpas iti panagadalta, nga oray vocational course laeng ti inadalta. Aging ka anaadaan iti bukod da a pamilya, Lady L. Ditamutan ti panagbalbaliw ni Rosauro, talumakay ken bumaket kamin. Saan na nagsugsugal, ken saan unayan ang managruar, kat kay kayatnan ti agmulmula iti arubayan, ken makitagtagkad, no adda ti mga yabkan kwa nang agtrabaho. Aging nga iti may sangal daw, kinasarita nak ni Rosauro, Lady L. Oh, itay pa kita-kitaan nak, Rosauro. Adda ka di ibagam? Kuang amin bakit? Diyak ka mo no kasano nga ibagakan ka daytoy. Anya ngamin dahita? Kinasarita nak ni Pare Simon. Ha? Ni Simon ngagtrabaho ijay syudad? Kasta nga ron. Kasano a kinasarita na ka? Simangpet ka din? Saan? Inawagan nak. Anya nga itimbaganakan ka? Kinunanang agkasapulan da kano iti tao iti kumpanya pagtrap-trabahuan na ijay syudad. Isong hinawagan nak. Uray lumakay kan? Awatin da kalatta? Wen, bakit? Awan ka no ti pilpilyon da nga itat. Iso apadasok man ti mapanag-apply iti ayan ni Pare Simon. Barang no maawat akmat. Panawan nak dito'y probinsya. Agmay may sa akon dito'y no bilang. Taadamot ten bukod da a pamilya dagiti anak ta. Di ka agdanag. No bilang tamaya ti pagmanagan ti amin iti papan ko di syudad. Alaan kan to ijay. Agpaiso? Wen, kasta taramidan ta. Tapno saan tamot lang agin na dayo. Bakit? Kumusta kayo, nanang? Kastoy anak, maikawa ak iti kaadda ni tatang yu ijay syudad. Baliktad na niya. Itilima kayo ni tatang, santong nagagat nagsapul iti panggadan na. Sana bale ta nagbaliw matan di amayo. Sa bagay matkid di nagdakkelan ti nagbaliwan ni tatang. Manumot na taon na nagbaliw. Wen anak, iso anatalukak at trabaho ti asikaswan na iti ipapan na ijay syudad. Tapno saan kayo na maikawa, nanang? Umay kayo nung kumaturog iti balay. Weno saan? Umalati kayo ijay ayan na Manong Dennis. Alawan anak ko. Kasta talaga ti aramidag. No, adda ka sa pulan nyo, ibagay lang tananang. Kakaiso nang adamot ng tinatalga na pagtrabahoan ni kini Manong Dennis. Saan da ka di apakadandanagan, ta napigsaag pa imot. Kabaulak pa iti agtrabaho para itibagik anak ko. Ay na, kunaklakit din no saan ka nga agawid ita, Rosauro. Apay kit din nasaan nga, katanda ka mo't dito yung awidak, bakit? Oh, kumusta nga iti trabaho? Kasi ti sigod, mayat latamit. Kaya nakarot ti boss ko. Kasta iya. Intun maminsan, sumurot akon kan ka. Agyantan ijay syudad. Anya? Saan pa nga itasin niya? Di mat ko nam ide nga alaan nakadagos ijay syudad. No napintas lakit diti trabahom ijay. Wen, saan pa nga ita? Kaano nga rod ngay? Basta, ibagak tulatakan ka. Ngam saan pa nga ita, senya.
The number you dialed is not in service. Apay ngay. Idi na minsan pa'y nga aldaw nga awagak ni Rosauro ngumjak pulos makontak. Anya nga tanaya tinapaspasama kiti day di atao. Tinasayaat. Awagak laag ni Simon. Baring nusong batan nak. Makapadanag at talaga tadyak makontak. Aday ta. Sapay la kumatasong batan nak ni Simon. Hello? Marisenya? Simon, pasensya ka lakuman inawagan ka. Nadisturbukan sa amatan. Awan na nyaman na. Anya ka diti maipaykukan ka. Kwa ngamin, duwan nga aldaw adyak makontak ni Rosauro. Anya ka diti mapaspasama kad kwa na. Agsakit ka di. Ada ka di, parikot na. Ako amare. Ada ka di dita, mabalin akasaritak. Jakateg sao. Ken, jakayat ngagdaot kanya ti amin. Tajakayat ti may ramraman. Iso akasayatan no sikalaengin ti umay ditoy. Anya ti kayat mo asawan, pare? Basta umay kalaengin ditoy, mare. Sige nga, Rod. Agluwasak, itamot laeng. Dita ti building nga ayan ti trabaho ni Rosauro. Umasidagak iti guard ta isuman ti pagdamagak. Nagpintas mo't ako tiya tinagsardang iti batog ti building. Iti laagan igid ti pagnaak. Sige, honey. Tumsaag ka. Okay, honey. Thanks. Anya ti... Kaya't asawan da ito'y. Ma'am, mabalin kayo ka di akasarita. Si kagayam ti ko na ti guard, anak ipakpakaasikan kwa na tapno palubusan na ka makisarita kanyak. Anya ti masapol mo? Kwa, siyak ni Zenya. Amok ni Rosauro. No kasta. Gayam mo ti asawa? Anya? Asawam? Ni Rosauro? Kasta nga rod. Agasawa kamin. Ti amok. Ada asawa na ijay probinsya. Saan naman ko na aligal nga agasawa da? Tanagdandanada laang mat itinabayag. Ngam saan da apulos ang nagkalaysa. Iso ada kamin ka ni Rosauro ti agasawa. Kasta ka di. No kayat mo, ayabak dito'y ni Rosauro. Saanan? Saanan, ma'am? Sige, mapanakon. Senya. Ayok ka. Anya ti basol ko kan Rosauro. Pakawanan na ko, ma. Nakan ano sak iti danam, manipod na kidanaakan ka. Ingka gumaak tinagbalin anasaya at nga asawa, nga uray irresponsable ka. Ita tabakat kan lakaitan, naaramid mo pa'y lakanyak ti kastoy. Anya ti basol ko kan ka, Rosauro. Awan basol mo kanyak, Senya. Pakawanan na ko, ma. Awan ti maramida. Lipatin na ko. Tanagkalaysa kami ni felisidad. Ani? Ayok ka! Ayok ka! Nagbayag ta nagtana ngam di nagingkal kalaysa. Ipay ko amin kan ka. Inananusag amin na rigat iti sidong mo. Nagbalinag anasayat nga inadag iti anak ta. Kalpasan na, nakakita ka lang iti sa bali. Naglakalang matan ti panangisukat mo kanyak. Ayop
ka. Kuma, hindi pa lang insukat nak. Kuma, hindi pa lang pinanawan nak. Wano saan, pinatay naklakuman. Ayop! Nauma ako ni di kinarigat sinya. Entalay sak ni Felicidad abos ko. Tamok maisuti makaitot iti amin na kayat ko. Magatang ko amin na kayat ko nga uray sa anak ang trabaho. Manawon mo tentang to enjoy at tibiyang ko. Man-manon dahi ta agundaway adintang itibiyang ko. Tabosak mo ten. At ang kwarta. No kayat mo, bawitan ka binulan. Sa anak akaskan ka arupat kwarta. Kabailam nga isukat ti amin. Gapulaang iti kwarta. Kanam amin a kwartam ayop. Kagurgura ka. Nagsakit ti barukong ko iti daydi a panagsangumiki ni Rosauro iti boarding house ti kayem na ijay syudad. Impapapas ko tinangtung patungpakan kuana gapu iti nalaos a sakit tinagam ko. Nalaos mo ti sakit tinagam dagiti anak mi idinaamuan dati inaramid ti amada kat bida pulos kinasarsarita. Aging ka naglabas ti adu atawan kat nagbaaw matlaang tigurada iti amada. Isu nga adda komunikasyon da ita iti amada. Nasakit man na panunutag tinagbanagan ti relasyon mi. Tanarakrak ti panagdan nami ita, tabakat kan lakay kamin. Ngam awanan ti maramidak Lady L. No di ti ituloy ko ti biyag, nga uray awanan ni Rosauro iti sidong ko. Katita, saan kami na nakit-kita apulos kini Rosauro? Ita Lady L, dagiti laangan anak kan apukok tinagbalin aray-rayaw ko. Kat makunak anagasa taglata, taadamot impaay tinamarswa kanyak, amang ray-rayaw, kan mangmang tedragsak kanyak, bayat ti panagbakbakit ko. Aging galangan dito'y Lady L, katagyaman unay iti anos yu anang ibasa, kan nangi drama dito'y padas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Zenya, iti probinsya ti Isabela. Zenya, pagayam ko, agyaman unay iting kapanagsurat dito'y programa tayo. Sapay kuma, tagtultuloy lata ti kinatibker mo, amang sango, wenno mang suba kadagiti panubok adumtang iti biag mo. Taday tati sana maliklikan iti biag ti tao. Ti sumango iti anyaman akita ti panubok. Tinapatagat si titibker tayo lata bumangon, no maitiklib tayo. Yaddang tayo lata dagiti saka tayo, nga uray marigatan kan agkakapsot tayo. Dumawa tayo iti kaasi tinamarswa, ta iso ti mangtod iti pigsa tayo. Iso ti kumputan no mabannog tayo, tapno saan tayo ama idaramudom, saan tayo asumuko kadagiti pannubo. Ituloy tayo lata ti umadtang, tapno makagteng tayo iti pasat, ti talinaay kan ragsak at artariga kayan tayo. Amin asakit kataglabas, amin asugat kataglunit, bayat ti panaglabas ti panawan. Nupay addala tamabati apiglat, nga agserbi apalagip, kadagiti amin ang naglablabasan. Kan saan tayong aglablabas, inton makaaon tayon iti saam kan ladtaang, nga intay napasaran. Itultuloy tayo ti agbalin a nasayata tao, ta kinaimbag ti katibkeran akalasag, amang suba kadagiti panubok adumtang, tapno saan tayo amayaw awan iti dalan, kat maliklikan ti pagpapawyan, iti kamaudyanan. Alagas Tanzania, katagyaman unay iting kapanagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, John Tupais Jr. Manipo di Tipluma ni Jovi Tupais, direksyon Eddie Bona.
Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Love Letter. Thank you so much, kadrama! Nung magustuhan nyo, nakitidramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!